አዶናይ ኪሎ ገበልጉቡ አዶናይ ሞቼ አዶናይ መኪና ያ ትዝወር ይብራዘር መተናል ወደ አክሱም እንግዲህ ማርያምን ለማክበር የነባት ሳንተኛ ወዲያውኑ ከነሱፌ ነው የመጣው የታባቱ ከመስግን አንዴ ላመስግን አንዴ እሺ يو سلامات كمين يا خاتكم يو شقع حستري والله حاقوسنا اي لقنا اني فشخينا نبرزلنا حوات يو ارتراويان حواتي دما انكو حدس بلكم دس بلنا يو زعوت زين احنا نسخاتكم تراواري من اينا مصينا ينا نايكرتينا حوتي انكو دس بلكم دس بلنا ادوناي مكينا تشليمونا مدرخ مسوصون نا ادوناي كوق عزوص صبات نيرم نزياته ممكن رينا خاومني ادوناي بزحفات زنا زبود فيديوهاتم يودياته ممكن رينا نزي شانال زي سبسكرايب وغن سبسكرايب منم تغبري لكم نزي فيديو زي دما لايك يركم ناب كل سبب صحوا كلكم يدلي اسكي ابدا اني هذا ما دس بلتني تحوسناي نانو حفتنا فيديوز كخاريكم قوي الكغني خاص ادوناي سيعر مصبلقه كونغراتيليشن معري ابدا اني تحوس بتاعني اسيا دسيات باي زوي مره مالتي اشي اسكي ابزني هو دما صبي زنبرو سبات አዶናይ What's up, bro? عمتينا كان ازيكم سقطينا ثانك يو جايز ادوناي سلشنفه في ارسنال في مشعري سقط برازيلي سقط ادوناي موتي ادوناي مكينا يا تزور يو برازيلي ايي مان يا ولد شيها يجيبوا تيك عشان نبي يو بسمع وصيم نفتر على تريوم اللوم يو بقى كل يسكر اللي وقن دري والله خمنا بس بقى واو اني مكيدين تشكي ممنيرم بس ما ورا بس ما مريم اسمع وجن يتناس تنجبج بلا رأيوا إنّا
ይትናስ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኩሉ ማለት ብጣዕሚ ተንጨብጭቡ ነራ ኣብ ኩሉ ምዳዳ ኣብዚ ህዝብ ማርያም ገዳ ኩሉ ከሎ ብጣዕሚ አንጨብጭባ መኪና ክወስድ ከለውን ጠጠው ኢላ አንጨብጭባትሉ ዋላ ውሽጣ ሓርር መቸም ጽቡቕ ይስማዕካ ሓቅተ ተዛሪብና ውሽጣ ጽቡቕ ይስማዕ መኪና ክትወስድ ከላ መቸም ማራያ ክትሓርቕ ዝሕርቕውን ኖርማሊ ማለት ይትሓርቕውን ግዴታ እዩ ግን ይትናስ በቃ ከንገለ በቃ ጠጠው ኢላ ገዳ ተንጨብጭብ ገለ ከላ ተንጨብጭበሉ ገለ ከላ በቃ እንዴ ዝኾነ ተሰሚዕና ሓንቲ ሻዕ ክውዲ ደልየ ሰላም ሓፍተይ ብጣዕሚ ልፎቴኪ ዳዊተይ ብጣዕሚ ልፎቴካ ማትሶላ ሓወይ ብጣዕሚ ልፎቴካ ማሚ ባብያ ብጣዕሚ ልፎቴኩም ኣኹሪዕኩም እየ ለይሓስብ ደቂ ዜራ ሓሙሽተ ዳ ገብርኤል ዓዲ ሓውሲ ዓዲ ሓቂ ዓዲ ሓ ደቂ መቐለ ኩለኹም እኒአኹም ዶ ይኸው ኣኹሪዕናኩም ዶ ይሓኺ ወዳችኋለሁ وجد هذه أمانتي عند ميم تسريحات إنني أقرأكم. دك زي رحموشة دا جبريل. رأي وجد. أنا ناي دك مقالة بتشا تصوّر. كانت تجارب. يرتراويان. إيش رأيه؟ دك زي رحموشة دا جبريل. عد حوسي عد حكي عد ح دك مقالة كلهم. وجد. زخنا بتعمي أتسحق جن تجارو يكعير ثروان يلو زي العلن من تاجر لنا هم قرين خيلن ديامس مقالة جل من العلن وعلس معرخن دو أجد داس خويني تسمع عن المهنيات بك أبوات سجور كمني تعمي إذا مسجني غني اللي زبراتات تعقم نيلو كمون كمسجن زلوا صدر بيت ديو ولا دو خمس جني خيرو مالتي مقالة خمسة خمسون معرخن دو أجد داس خويني تسمع عنن يو تجارو يرتراوين تيلو زه زجيزة خب فيديو أيقون إن خوم جريدس منهم كي جبرون زور رزلوا بدن بجرنا أنا نور يزلنا مالتي خمس لزيبلن أنا حماك سمعنا مالتي أخوان يو يرتراوين حاتنا ما بطعمي خبري بأكمي بطعمي مالتي خبرتي هذا ኢትዮጵያ የጦርነት አይን ይጥፋ አዶናይና ዳኒን ከሀገር ምርጥ ኢትዮጵያ ሀገሬ ምርጥ የትግራይ ልጆች ጥሩ ነው حوات دانا يدما بسبورت توادير نيرو عشان نفنيو اسكخاريكم دانا كانسر يا ايش سبورت بك خمسه وقت ሰላም ለማችሁ አለን ለወደ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተመሰገነች ይሁን ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ ስፔሻሊ ታላቅ ወንድሜ ከልብ አመሰግናለሁ ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ከጎን ያለው አብሌ በጣም አመሰግናለሁ አሁን በትከቦችነት ያወቀን በጣም አመሰግናለሁ ወይኑ አብራሪም በጣም አመሰግናለሁ ሁሉ ቦት ያደረገኝ በጣም አመሰግናለሁ እናም ደግሞ ማህበር ቁርምም ከልቤ ተመስግኖች ቁርምም خمسة يجيبوا ቁርምም ነው خمسة ቁርም እሺ ማርሐትና ፍታ አዛራራው ዘለ ጉዳይ ወስደኩም ድማ ሓደ ወድንዮ አዶናይ መኪና ምስተሸለመና መድረኽ መስወጻ ማለት እዩ ና አዶናይ ከወቅዒው ጎይ ወጽዩ እንዳተባሃለ እዩ በጣም ጎይ ወጽዩ ጋርደታት ይምሕዘሞ ትቪዲዮ ኸሪአኩሞ ሐሳብና ክንህቢና ደብደብ መድረክ ድረስ ይወጣው ይሄ ግለሰብ ማን ነው እንግዲህ ትናንት ምሽት በተደረገው የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ሽልማት ላይ አዶናይ እጩ ሆኖ ከዩቲናስ ጋር በቀረቡበት መድረክ ላይ አዶናይ አሸናፊ ሆኖ የመኪናውን ሽልማትም ያመጡ የቲክቶክ አዋርድንም አሸንፏል። በዚህም ሽልማት ላይ ብዙዎች ያላስተዋላችሁት መረጃ ይህን ይመስላል። አዶናይ ሲሸለም በቦዲጋርዶች አዶናይን ለመደብደብ መድረክ ድረስ የመጣው አቡ የምወንድም የሚለው የቲክቶክ ፔጅ ባለቤት የሆነው አቡ ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱት ወጣት አዶናይ ሲሸለም ይህ ሽልማት ለአንተ አይገባም ለዩቲ ነው የሚገባው በማለት በተቃውሞ መድረክ ድረስ ወጥቶ አዶናይ አስደንግጦታል። አዶናይም ሳይረበሽ የሽልማት ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ አጠናቆ ግን የተፈጠረው አምባጓሮ በዩቲናስ መካከልና በአቡ መካከል ያለው ወዳጅ
ወዳጅነት ምንድነው? እሱን ላሳያችሁ ነው በምፈልገው። አቦይም ወንድም እንግዲህ ከዩቲናስ ጋር አብሮ ቪዲዮ በመስራት ዩቲናስን በዳይሬክቲንግም በትወናም በአልፎ አልፎ በካሜራ ማንነትም የማይግዛት ጓደኛዋ ወጣት ነው። ከሲሳይም ጋር ያላቸው ሲሳይ አጫጭር ፊልሞችን ቲክቶክ ላይ የሚሰራው ከሱም ጋር በመስራት ይታወቃል። ዩቲናስ አቡ ሲሳይ እንግዲህ አንድ ጀማ ናቸው። እነዚህ ጀማዎች ደግሞ ዩቲናስ ይገባታል፣ ይህ ሽልማት ዩቲናስ ትበለዋለች በማለት ተስፋ አድርገው የጠበቁ ቢሆንም ሽልማቱን እንግዲህ አዶናይ በልቶታል። በዩቲናስ እና በአዶናይ መካከልም ምንም አይነት ጸብም ሆነ ምንም አይነት ነገር የለም። መሀል ቤት ያላችሁ ግን እንደ አቦ አይነት የማይመለከታችሁ ገብታችሁ የሰውን ክብር የምታዋርዱ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ዩቲናስ እንግዲህ የአዶናይ መሸለም አስደስቷት ቆማን ያጨበጨበችው። መሀል ያላችሁ ሰዎች ግን በሁለቱ ትልቅ ክፍተት እንዳለም ለማስመሰል እንደዚህ አምባጓሮ የከፈታችሁ ቀጣይ ቪዲዮ በመስራት አዶናይንም ህዝቡንም ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ሽልማት እንግዲህ አንዱ አንደኛ ነው፣ አንዱ ሁለተኛ ነው። አንደኛና ሁለተኛነት ቦታ ነው እንጂ የእናንተን እውቀትም ሆነ አቅም መመዘኛ አይደለም። አሸናፊ አንድ ነው። አሸናፊም አዶናይ ሆኖ እንግዲህ የመኪናውንም የአመቱንም የቲክቶክ አዋርድ በልቶታል ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ አምናችሁ መቀበል የእናንተ ድርሻ ነው። እንደዚህ አይነቱ ነገ ላይ ልታዩት የማትችሉትን የሚያሳፍራችሁን ስራ አጥሱ ምክራችን። ያው ኣሕዋትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም እዚ ወዲ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናጎየ መፂና ኣዶናይ ማለት እዩ ክወቅዕ እዩ። እዚ ሓውና ዘለና ዘለና ኣዶናይ ክወቅዕ እዩ። እዚ ወዲ እዚ ምስ ዩቲናስና ምስ ሲሳይ ሓፀርቲ ፊልሚታት ይሰርሕ እዩ። ምስ ዩቲናስ ብሰፊሕ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘለዎምና ሕዚ ድማ ዩቲናስ መኪና ክትበልዐ እያ እናበለና ትፀበየ ነይሩ። ድሕሪ ግን ኣዶናይ ምስ በልዖ ተናዲዱ ናብ መድረክ ወፂኡ ኣዶናይ ክወቅዕ እዩ ናብ መድረክ ዝወፀ እዩ ዶና ዘሎ ዝሓውና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ያው ይመስል እውን እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ እናጎየ ይወፅኡ ናብ ኣዶናይና። ግን ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ዝረኸብክዎ ድማ ንኣዶናይና ደገፈ ኣዶናይና በደ ዝረኽቦ ቪድዮ እኒሄ እስኪ ካርአኩም። ያው ኣሕዋት ኣብዚ ድማ ንኣዶናይ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብድሕሪት እኒሄው ቆቢዕ ገይሩ ርእይዎ። ያው ትሪእዎ ዘለኹም ብድሕሪት ቆቢዕ ገይሩ እኒሄው ኣዶን ይችላል እዩ ዘላ ኣዶን ይችላል ዘሎ ሲሱ እውን እኒሄ ምሳኡ ያው ኣሕዋት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ግና ኣዶን ይችላል እንዳበለ ጨብጭብ ኣሎ ምስ ተመለሰ ይመስል ናይ ቲንክ ዝረፍታ ቪድዮ ሰዓያ እና ተጠራጥርያ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝወዲ እዚ ክወቅዕ ነይሩ ንኣዶናይ ክወቅዕ ይጎዩ ብጋርዱ እዩ ተመሊሱ እናበለ ኩሉ ሰብ የቅሬታ ክሓትት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። የወገን ትሪእዎ ኣለኹም መኪና ተወሲዳ يو أحوات كم تري وزل لكم بطعمي دس فيديو يو دقاقي قاعد أسبلنا دس بلكم يرتروا إحنا واتينا تجارون قاعد أسبلنا دس بلكم متنال وداك سومنجدي مريم اللي مكبر ينبات إشي متنال سانتنيا ودياونو كان سوفين يمتعوا تتاباتو إيش عندي مو بتخرسان بام حنشع إيش سلام هلنا thank you إيش thank you إيش دم إيش حنشع كسلي حنشع كمسجن عندي لا مسجن عندي إيش عندي هاي سلام عندي إيش عندي متاخ زمحاتي أقسم عندي أنا سكيورتي يدليني بصرو واو عندي ጫማ ከውጻዶ ዚያ ልውሽት ናት ነው
Thank you. Video goro. Welcome. Video dia ni? Thank you so much. Thank you. Thank you. بيت مقدس عندي شيء. عازم تفيش. Thank you. ولا شو Thank you. Thank you زمعته. شنو. شنو. بقى يغلب بقى يغلب دكتور شنو. Thank you. Thank you زمعته. أبا منيو أسلمنا. أبا. عندي ايش عندي ييرن سوري ناس ايش ييرن تلو ايش ثانك يو بدات شو ثانك يو ايش نعم طلع ايش جو ايش ثانك يو ايش كونغرا ثانك يو سو ماتش اوداش تلو ما انا ايش عندي سوري ايش يا تلو ايش دكتور ايش حنسح بيت مقدس عندي كبر ايش Thank you so much እሺ አመሰግናለሁ እሺ እየተንቀሳቀስና እሺ أسمي. إيش أنت عاول إيش لخنا إيش بقى إيش thank you sorry بيت خرسانية عندي إيش غير صار لبينا عندي sorry أودع شوالو thank you thank you thank you wow يوم زي درجة درستين ياكسم تيون مريم متنا لقوم بينش منهم سنتينيا قطتا كأوارد بوالا እሺ ቴንክ ዩ አንዴ ሶሪ በኋላ አንዴ ወይ አንዴ ልጸልይ የመጣሁት አንዴ ሶሪ ሽጠና ህሌ ከመለኹም የኔ እናት አመሰግንሻለሁ